2016. je bila dobra godina za grafičke kartice. Nove arhitekture od AMD-a i Nvidia donijele su napredak kako u srednjem segmentu tržišta, tako i u više. Bolje performanse, bolja energetska efikasnost i jednostavno bolja isplativost je nešto što će učiniti gamere zadovoljni. Međutim, RX 470 od AMD-a mora da ponese titulu Best Buy grafičke kartice za 2016. Cenom ispod 250 € nalazi se dovoljno ispod 480 da bude bolja kupovina. Iako konkurentski model od Nvidia GTX 1060 jeste bolja kartica, ona također jeste dosta skuplja. GTX 1050 Ti je jednostavno sporija kartica, u nekim slučajevima može biti čak i skuplja. RX 470 donosi odličnu performanse za Full HD gaming. Recenziju ovog modela možete vidjeti na kanalu i stavit ću vam link dole. Ako vam se dopao ovakav tip klipa, slobodno pišite dole i napravit ćemo slične videoklipove za ostale kategorije komponenti u računarima kao i za telefone. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u sljedećem klipu.